uxile umfana kaMkhabela bamhlabelingana uzinze eGoli athi amaNazaretha esandalezwa kabe umshumayeli amthatha amisa kuJehova indaba zimnandi wafika wathi uNkulunkulu inkosi ibusisa hamba uthemba uNazaretha obashumayeli ugqoke ngisemthethweni ngisukumela lolusuku ngisukumela ukuphikisa indaba kaMmeli kwakungoLwesine phezulu esitezi siphakathi endlini abathi uShembe uzomenezela uMmeli babedukisa abantu sasethu umsebenzi sakhululelwa inkosi yamaqadi labuyizwe lenkosazana lathi uthi ubaba kungena abantu abayisihlanu ngomunye wangena kwakungoLwesine kwakungasangena umuntu sangena sawubeka umsebenzi uNkulunkulu yathatha inkosazana yakufaka kubaba salinde ukuthi inkosazana izobuya nesifusisi yabuya fika yadlula waqhamuka umusa waqhamuka usubamba umjiva kancane ungasakunyathela umhlaba usuhlonipha wathi ngobani laba sathi baba suke eGoli wathi sengihamba nani nisukaphi sathi sisuke eSandalezwe wathi ithempeli laseSandalezwe umoya wami ufuna uhlale khona kube ithempeli lokuthula yadlula inkosi yajika emnyango yabuya yafika yabambelela yathi indaba ezitha bathi obaba ngise ngibuye manje vele mina ngangafuni ukuze emhlabeni ngesikhathi inkosi uJesu ekhuluma nobaba inyanga izulu ukuthi abantu kade bemhloba kanjani emhlabeni uthi nganaka lapho uthi ngesikhathi inyanga izulu ithi asambe mhlawumbe sisemhlabeni siyosebenza uthi ngathi baba ngifuna ukuya emhlabeni ngizwile ukuthi abantu basemhlabeni abakwazi ukuhlala noNkulunkulu uthi ngesikhathi inyanga izulu sehamba yangikhohlwa yajika endleleni ithi ngangicashe emva kwesibalo yafika ngithatha yathi asambe semhlabeni mina emva kwami ngiyoshiya wena ithi naleyo ezitha nami ngithi kuwe masengihambile uyotshela amaNazaretha ehleni ukuthi ubani uyoma phambi kwawo akhulume balalele yena hayi uMmeli makholwa kahleni mana uMmeli wayecashiwe ezosebenza kuthiwa kuzoba namapayslip esontweni kholwe ngithandile lomkhokheli ebusuku osemakhosi siyawucela umusa usipha amandla singabashumayeli emathempelini sikusebenzele ngeqiniso Nkosi sinhlabathi yaleli igceke lasekuhleni asikwazi uNkulunkulu singabashumayeli sidayisa ngomsebenzi wakho asikwazi ukudayisa ngawe abashumayeli kufanele bahlangane babe yinto kahle kahle lento kahamba ubhangeli yafika esontweni kuyasontwa kuphume kugidwa makade uyisabatha sahlekwa zinkonzo sahlekwa abantu bathi mawe kwaShembe sekusetshenzwe imali angithi kwashiwo wathiwa mase isikole isula lesiyofika esingenza ukusonta esiyosebenza imali angigadi kodwa bengisukumela ukuthi njengobunyazi kuhlele esihlalweni kwasho uThixo kwenkosazana mdlakathi mina ngangisegeyithini phezulu nanginikeza abantu abatheka away aqhamuka amakhosi iqadi lihamba nonyazi inkosi yabamdlula emkhambathini ithi indaba ezithashesha uyokhumisa ibhomu namba behlabelela laba abazoketula isonto lwafika iqadi nami egeyithini lwathi inhlanzi unaso isibindi lwathi unyazi umsebenzi wami lo engizowuthatha bakhuphuka lafika laqhuma ibhomu inkosi kusisebenzisa amen